Manipur na amukkasu most improved state oire. Kumja 2020 da Manipur na India gi apikpa state singi manungda most improved state ke mana phangkhraba matungda anirak suba oina chatliba chahi asidasu amukka hanna award asi phangba ngamlei. India Today group na piba State of the State award ke most improved small state overall gi mana ase apikpa state tara gi manungda Manipur na point khwaidagi wang na phangduna ahanba position da lakhibane. Manipur na punba point lising ani gi manungda lising amaga chani kuntraga humdoi dasmik ama phangduna state tara gi manungda khwaidagi phaba state ke mana asi phangkhibane. Mizoram na point lising amaga chamaga yangkhai mapan phangduna ani suba amasung Sikkim na point lising amaga marfudra taret dasmik ama phangduna ahum suba takhe. Goa na point chatret ka marfudra dasmik taruk phangduna khwaidagi sothaba state oire. Kumja 2018 dagi Manipur na category taraga nithoi gi manungda tareta phibam phagalakhe economy, infrastructure, agriculture, health, governance, entrepreneurship amasung cleanliness haidiba sector asida Manipur phibam phagalakle. Chaliba chahi asigi oina State of the State ta Manipur na pikpa state singi manungda best performing small state governance ke mana phangkhe. Haidiba category asida Manipur kumja 2018 da ahum suba position, kumja 2019 dana nipan suba amasung kumja 2020 dasu ahum suba position takhibane. Haidiba category asida mamang chahi gi khwaidage makok thongba state oikhiba Delhi na ani suba amasung Puducherry na ahum suba position takhe. Chahi asigi oina Manipur na most improved small state agriculture gi manasu phangkhe. Haidiba category asida Manipur kumja 2018 da taruk suba position, kumja 2019 da mapal suba position, kumja 2020 da mari suba position da laikhibane. Category asida Sikkim na ni suba masung Tripura na ahum suba position takhe. Selecta mitai mayek hamnaba design committee semkhre. India ge currency note selecta mitai mayek hamnabaga mari lainana Reserve Bank of India na design committee semle haina India lainga ki Minister of State for Finance Pankaj Chowdhury na Rajya Sabha ki MP Sanajau balai sembada aiba cherol thaduna khangalakre haire. Haukiba November 9 da MP Sanajau bada address tawduna tharakhiba MOS adugi cherol da India ki currency note mitai mayek hapnaba RBI na expert sing yauba design committee ama semle haina palle. Cherol aduna makata na pallivade committee asina anoba bank note series sing nambada mitai mayek hapnaba pautak piragane. Hiram asiga mari lainana MP Sanajau balai semba yauna mari lainaba kayadage thamlakiba cherol kayadu committee asida puthoktuna committee gi thabak thoramda hena khumang chaukshinaba honaragani haire. Ningsingba yabade Rajya Sabha gi MP Sanajau balai semba na haukiba February 12 da India gi selecta mitai mayek hapnaba wafam parliament ta pukhatkibane. Parliament mifam ge 0 hour da MP Sanajau balai semba na wafam asi pukhatladuna mitai lon miyamna Manipuri lol hairaga khangnariba asibu kum lisingamaga chamapan marfudra nithoi ge August kunda India gi constitution ge Nepal suba schedule da chanakhe. Manipuri lol ga loinana konkani amade Nepali lon su Nepal suba schedule da chanakhe. Adubu Manipuri lol ga loinana Nepal suba schedule da chanakhiba lol ani asina India gi selecta yaukhre. Mitai mayek ase ngaside MA gi ahanba semester fauba tamlei. Loinana Manipur miyam amadi Chief Minister N Biren na matam sangadage ningjarakpa ama oidiba laibak asigi sel mamaida mitai mayek hapa ase India laingakna thabak oina onthokpiyu haiba wafam kaya pukhatuna laibaki pukning singsinkhibane. MLA na nongmai utuna ki halambagi thawong condemn tawe mandal lakadori bataraga nithoi suba Manipur Legislative Assembly mikhalga mari lainana Langthawal AC da BJP ge mirep oina ba thawrang tawriba T Somorjit amade ACSC ki MLA Karam Syam gi workers singi marakta thokiba khana chainabagi thogdok amada MLA masamak laktuna nongmai satuna miyamda kihan khangalami haibage mayokta ngarang Langthawal kunja bazar da Somorjit pu sogatpa BJP gi workers singna wakat mifam phamduna khongjang changsinkhre. Khongjang aduga mari lainana BJP Langthawal mandal gi president Maibam Jai Kumar na hai ACSC gi MLA ase hana LJP dage BJP da changlakhrabassu party asigi Langthawal mandal na mahak BJP da yaure haibage document oiba yaba aiba cherol amata fauba pirakpa laitre maram aduna mahakpu BJP Langthawal mandal na masak khangde
पार्टी मसेलगी मरक्ता लाइबक थीबा थौदोक अमा ओइना MLA असिना मिरेप ओइगदोरिबा सोमोरजेट के मयुमदा लाक्तुना नोंमई सत्तुना मियामबु किहल्लंबगी थवोंग वर्कर मसेलगी मरक्ता नुंगसिनहंदनबा अमदे BJP बु मयंग तागदबा तौबिगनु हाइखे MLA बु मिंगसत थियनबा होनबने खुराई एसगी MLA सुसिंद्रो मसा लाक्तुना NPP की थौमी अमबु फुकी हाइबदु महाकु मिंगसत थियनबा होनबा थवोंगनी हाइना 3/1 खोमीदोग बुथ लेवल कमिटी की प्रेसिडेंट खैरुद्दीन न फोंदोखरे पाउमी सिंग उनबा मद महाकना हाई हौखिबा नवेंबर 19 गे नुमिदांगदा खुराई हाइक्रू मखोंगदा थोखिबा थौदोक अदुगे मातांगदा पल्लदुना हाई नवेंबर 19 दा 3/1 दगे 3/4 फाउबगी बुथ कमिटी गे मेंबर सिंगना बुथ सिंग अदुगे निंगोल सिंग बु चाकौबगी थौरममा पांगथोकनबा सेम सारिंगैदा NPP की थौमी खरना मखोई पार्टी की फिराल युंखलकपदगे मखोई की थौरम पांगथोकफम अदुददे फिराल युंगदनबा हाइरुबदा निंगाई संगदानबगी थौदोक अमा थोखे BJP की थौमी सिंगना NPP की मिरेप जयानंदगे मयामबु फाखे थौदोक अदुगी मतंगदा जयानंद मफम अदुदा लाखिबगा लोइनना MLA सुसिंद्रो सु मफम अदुदा यौरखे जयानंदना MLA दा अदुगुम्बा थौदोक अमुखना थोगहंदनबा महाकु सौगटपसिंगदा हाइजरगे हाइबदगे जयानंदगी मयामबु थादोखिबने अदुबु मथंगी नुमित्ता MLA मसा लाक्लगा NPP की मीदा खुद थाकी हाइना फोंदोरकपा लाइबक थेबने मसी MLA बु मिंगसत थियनबा होनबा थौदोकनी हाइखि JP नादना खोंजोम लानगी अथौबसिंगदा कोक नोनख्रे लालहौबगी इरांग नमथदुना इंग तप्पा मणिपुर ओहेनगने नादा नुमित निनी की खोंगसता मणिपुर लाखिबा BJP की प्रेसिडेंट JP नादना खोंजोम लांदा थवाई कटख्रबा थौबसिंगी मफमदा कोक नोनख्रे लालहौबगी इरांग नमथदुना मणिपुरदा इंगथा तपथबा पुरकनबा होनगनी हाइना BJP की नेशनल प्रेसिडेंट JP नादना फोंदोखरे BJP थौबाल डिस्ट्रिक्ट न सिंधुना खोंजोम वार मेमोरियल कम्प्लेक्स पांगथोकिबा मियामगी मिफमदा सरुक याकिबा JP नादना हाई महागना मफम असिदा लाकपा मतमदा लमदम असिगी अथौबसिंगबु निंगसिंगहल्ले लैबाक असिगी निंगतंबा ngaknabagidamag पौना ब्राजाबासिना ब्रिटिश की मायोक्ता माइथिरगनी खंगना लानथेंगनदुना ब्रिटिश की मायोक्ता खुद हनखिबा दुबु इकाई खुमनबा उतले हंदक्ता नुमित खरनिगी ममांगदा असम राइफल्स के लानमी मंगा हाटखिबा लमदम असिगी ngak senbagi थबक तौरिबा AR की कमांडेंट अमसुंग माकी लोइनबी लोइनना मसाबु हाटखिबा थौदोक अदु लाइबक थीबने अदुगुम्बा थौदोक अदु अमुखन्ना थोगलरोय हाइना मणिपुरदा इंगथा तपथबा पुरकनबगीदमक अदुगुम्बा थौदोकता चेनरिबसिंग अदु अंगंबा थाकता नमथगने इमुंग अमगी मियोय मरी हाटलमले उत्तर प्रदेश के प्रयागराजता चही 13 सुरबी नुपी मचा अमा अमसुंग चही 10 सुरबा नुपा मचा अमा याउना इमुंग अमगी मियोय मरी ngarang ayuk makhoigi yumda hatlamlei sedul kas ama oiba imung adugi mari mata singna nupi macha adu hatringai mamangda rape tawramkhiba yai haina phongdokhre mihar adu awang bathaki jata yawi haiba thangnaba imung amana chathabani haina makhoina maral siri pulisna gang rape amasung mi hatpagi maral sing yauna miyoi 13 gi mathakta FIR ama lakhotkre haujik phawbada miyoi 9 fakhre masagi chahi 50 suraba miyoi ama महाके चही 95 सुरबी नुपी अमसुंग मखोइगी आंगांगसिंगी हक्सांग अदु ngarang ayuk मखोइगी युमदा सीना फंगखिबने नुपी मचा अदुगी हक्सांग अदु युम अदुगी का अदुगी मनुंगदा लैरमखे अदुगा अतोपा हक्सांग अहुमना पुन्ना सुमांगदा लैरमखि हाइरे अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतजरी।